Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponikta. Dipu Golf Boy Patuak Lamalong State Yudiam Samagam Swadisis Mila Kibialong Rajan Kro Ahin Pen Perang Kia Tingno Lamte Isi Tang ni pai inquire Troxiani Dipu Golf Boy Patuak Lamalong State Yudiam Samagam Swadisis Mila Padoponlo Laso along ni jangkar pianglong jurikin dengalong kido Rajan Kro Amitang Kesoy Keret Anat Ketek Ser Ajok Penang An Angsong Arludunlo Sonsi Rajan Kro Amitang Kesoy Keret Anat Ketek Ser Lapen Chepaduksi Alangli Vantan Vikas Kendra Tame Chairman Arpusi Klemponlo Lapen alangli perang kia tengno pachinipon alamte lake ili karbiatum bepar beha anat papi huplang Lapen kesoy keret anat setame puan avilang pusi ning jepon Lapen alangli long penang an animarli lapente ovekimi risoatum tame kesoy keret anat Charlie Dunsi ale tame longpon bomlo pusi alangli perang ki angno ning jepon Lapen isi birta keme pachinipon lake kumadni jongsi la soasai klemponing tung mate tangka kelong awarsai cho enduning tung pulote methang arong along kilometer pho angbong group thongkep self help group pangrumpen isi kendra sengpon longpo Lapen kelong chia phan nanglitum Aadhaar card pan card voter ID bank passbook hei hui dolo pulotang te ghwati arong sopialong dampen Wardhan Vikas Kendra ing puunpo Lapente nangli tumtame warsai cho endunon pusi Rajan Kro ahin pen perang kia tengno ning jepon Dipu pen nangkelo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel Ini nak voice feel along state level expo industry department masih ke papon labang solong nitung West Karbi Anglong along itu madanang papon ini tuh West Karbi Anglong man dadu ko West 2 4 and nang dudu ini tuh kapatir pipon bang rason lo the Pradhan Mantri Bandhan Yojana ko si Ministry of Tribal Affairs campaign isi scheme salam do so scheme long mane la ST atung phankang thu pon la ST dung phankang thu pon prodang te kopilo ini ponde nang Yongdung and ST Hawarlong ke government long kosong sekitar ni malah suara kecil ni tak dulu lasi labangsu all India long 10,000 akenro kiseng dia pan itu kecil hon Prime Minister Narendra Modi pen so schemes ring pun si all India long 10,000 mantan di presken doseng pasang mong pen itu jiriken ring mantan di presken rotan isi dan dia tu asam lo mangke kecengsi ayah nang keseng aku ta si long dulu tapi plus orang si tu klaim nang bomben ini ayah itu nang Japon akan ke district industry tu nang Japon alang itu amen panuran pokok ayah ilong kan halai Himonto Rabha lang di project kesusit lapen ke ada GIC long kan mangke long ke retired orang di men Parnu Panam Poko Milena Peranki National Director alang itu si ini tu pan Kenro tu nak ini aja ni kan yang hangom masih kurang long orang hang pun masih ni orang itu step level long antan tapi kan ini national level along man kami palidun asal long mangke traffic hoi pun palidun akan ke traffic tu pen mangke stage tu long kan bang pan patulong dan ini tu pan dia pen 1000 akan ke hormone water metang production kan pan maka turiun kalau masuk production maka ketujuh pan malah ke metang long situ government pan punya lasi neli Karbi Anglong ong adang pi mate la pirthi adang doan akar bi tum pan isia message kian tu nolai ba yang itu marong long ta isi sai ke long le tum ta ong isu yang tum ben chenglok no sa du sa tum to la si isia ken ro ke long ye pan tu dang te SG thom kep tu nang kalau bang SG long ke tim su aru su ching bu pet sta thang de siksa
lapen ke la solong Aadhaar card lapen ke voter ID bank passbook lapen ke pan card lan me duanta ala masua kenro long kitu dun siap lapen ke la so kenro oke steng dia pan bang itu yang saya proisar purante hatian regional kisahan selalu bang palinan lapen ke hati pen bang kurang kai podilhi adilhi bang ai proof pang purante orang alo bang advokasi pulang pan bang ini pen ke muka kenro kiseng asi hala bang so di mulong pen ili tum jika pihu pakai bus ili tum nangko ketekeri dum do piklo terus sama mai bang ke keteke tum tan tum na selang itu makan surupong apa ini tum kai tum tak jeng turuni pan pradhan menteri bandhan vikas kendro bang ke kinan so asila pradhan menteri bandhan vikas kendro pen tum pipilo ekai mun bolam ta nang le roko asi agriculture long products one mai do itu final products tulis itu market lain nang sona kasi habit pen kelong forest aju pen kelong rupiah hormu mahal mas hormu ka panggung pen market long on ala so wan kan bikas yang ro true si claim itu dan ke ada break forest dan nangi pu ram nanti ada central government ministry of home affairs kan telah isi order mulai itu laman circular urban tang lasi solam le thanu pu dan ke ya melining the ada yang long mengalong ta non kecari pon bom government dan along itu ning ke hai doktor ram ronghan lang di aning yeme pensi non ta tempo kita me karbi yang long ngalong ken rokan si gitu mah la solama ngalang lepan masolis mate apai ci pacini yang dia lang hai la si dampen lang itu karbi yang long temas kam silbe pentan kerap nang papi pan semili itu dame lepan ke jangam nang yatin masih nono marke ken rolong mesin kadu ke nang pali thailo from sama ada working capital ki komo yo ni ama stock sang ko sama berasi jo kamu kailo harap sisi la bandhan vikas kendro panang rap na sabse bak capital nang idun purante bandhan vikas kendro kan cepatir pipen la bangso sang itu packaging puri pen kapre ka dimlong itu export pen pesan itu tom tema department itu arniwang na saksi son kijor kelang din pen ceglok kelana din kibi ponduk pasti hal hai long ta ili mitang karbi yang long hormu order kang rumpen one jor langdun pulau de ke sudah mencini politik pan ili tumsi labang soa ati melong nong enam ta tu pasti jadi kecuni yang tu mo pelo karbi yang tu mas kam silong jadi ke tege ding kilo ana tu usame along tin akonsensi long mistame la bandhan vikas kendro bang sengkon katamat ini tu la tribal sakai tu man mangke mana schedule tribe ko tu man mangke ali pacen nang mate ali paculong ni rat pan tak sini yang tu ni lam kita karena moto mas kam sini lam Deputy Speaker Sri Avijit Kro Methang Chinthong Constituency Arlo Lang Lumarchi APS Halong Hem Arnam Hempu Arnam Karbi Honghari Kurusar Charhepi Duihuidi Ucha Baroy Uchepi Lapen Kaprek Atumapan Surikep Ache Keronpo Tang achiklo nipai inkoida troxi ningkan surihinira inkoida trok aningkan West Karbi Anglong Chinthong Constituency Arlo Lang Lumarchi Along Karbi Honghari Yuda Tumpen Chepater Piponsi Karbi Honghari Kurusar Charhepi Duihuidi Ucha Baroy Uchepi Atumapan Local MAC Deputy Speaker Sri Avijit Kropen Kabor Ipik Ajoyni Pini Inutpen Inut Atumapan Surikep Atangka Achek Ron Ponsi Chinthong Arwada Tumta Aning Arong Parpik Lopusi Rong So Rong Bot Alongta Chethan Sailo Kedam tangarni nipai kretroxiarni dipu taralang solong Chief Minister Himanta Biswa Sharma Lapen CEM Dr. Tuliram Rong Hangatum Kabor Atengpen hala soahut piponlo anparta nang kelong dunde atum anaphanke methang local MSC atumaphansi CEM Ronghang Asangho alam toy ateng APST na tumaphanta pachetang lap nang chipupen
pini Chinthong Constituency Arlo alongta APS tin Keron Pachitang lap lopusi mai along local MEC Avijit Gropen lamthi chipaklang po ning isi nim isi hem arnam hempu arnam karbi honghari kurusar charhepi duihuidi ucha baroi uchepi atuma phan surikep atangka achek Keron pon amayalong chief guest Deputy Speaker Sri Avijit Kro Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Chinthong VDC Chairman Chinthong Mondal Committee Omputok BP Chinthong Constituency BJP Asong along Klembang Pu Klembang Phiatum Chetong Dunsi Mai along RD Chipi Dunrinti Lason si labangso achek Keron pon amayalong aluhi sarpo Avijit Kropen kaning pon ke laso surikep atangga ke kecho paluk sonri Ali chipado nang po piason ma claim nang po lapen nam inang po Ali chipado vektu pusi ningje tekang Anparta me muning pen ke aning kanwang si long po lapen mo tere achiklo ni phai krihini pen ke aronadoita surinar kep sirkep long po puta radaphan mai along aning pathetekang Lasi non kedobom asarkar helo karbi honghari kurusar kechengsi phurkimo kibitekanglo surikep atangka ache Keron ponke la soache Keron ponke mane APHLC mane Congress mate Bikram Hanse mate Alomrongpi kali lake BJP asarkar atumsi ekang honpon Lasi non kiwangji MLA election ke kadu kawita BJP aphan vote jok et nang poputa mai ahong jai along pen rada tuma phan than mum teka Bas Karong P report Karbi Anglong News Channel Ini lah bangke iltum lah asama kang iltum Chief Minister star ki haipen mane iltum dak Karbi Anglong along iltum turu sara tu kan suru ke bacek kepanong dia cek ni bangka ini iltum dak Chinthonga homostim mama kada lang anga piet long ta pasot cek ban Keron pot sudah total pon 29 aku sara tu mangken dak suri kep cek dak ini long pon non nang li bangso la dagron date ko bilega asai ko bilega dim apias dan dan sampai penon aku nili tu aku bila rukrak rong dam lang ada ke banyak IM ini mati IM yok stal le bang bela ini si nili si kedam ceng lah first time so that rong ala tu mencingki cetanan nang li ke bang kelang mesti nang li ham am se rap ning nang se thedosa so kita bang kilo pi rada tu bang ke nono mat ke rada kang hono nang period lah te ini tu katu ke nili det kadi nili tu dah Chinthong long BJP party claim rapat am tamili tu ke claim kita sampai katu patu penting long development penana wan tapi rada tum kari asona bangke pinana asona bangke nili tu patling poner la so ajo ini tu rada tu bangke nili tu kai kita ni akhir dunia bang nak dia lapen nang li homosti so lam sa hala da senarong hala da senarong la dem ditu kardu la kwa tha la da rong bang ke pilot ni nang li so ka kan lo nang li da kan autonomous council kan same hata 25 houses do hala da rat thanang li da humri dam asan de kan ma senara rong abai tiare ini apor kelang ko apor do si sana hut ni dia rong ratan te cingki Hamren Constituency ki parlo tilihor community holalongta kurusar atumaphan surikeba check alo Keron po Kedamtang Asengkan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Kurusar Charhepi Lapen Kaprek Ketek Atumaphan Akejoy Pen Tangka Suri Kep Pi Pajer Ponji Pupen Pini Hamren Constituency Tili Hora Long Pen Bang Parohinira Bang Plikeprahini Atum Abang Phi Atumaphan Suri Kep Achek EM Mongol Sing Timong Arideng Pen Ron Ponlo
la pen kilong dun delang atuma phanta puthot pi pon thuji pusi em mongol sing timung pen pachini pon la pen karbi honghari youth association atum pen kapachini pon aputhak lake karbi honghari kaching hon ajoy nesi labangso suri kep kep achekta kilong lo lasi anutin abang phuatumta arna maphan dan abang chipi pon repsi kemi athe abelek anim pen hong harialong nangkidun atumalong ta kachirabdun akinang sot lasi arna madan jongsi chipi pon lote kachirabdun our side dopo pusi pachini po pini labangso amayalong kachirabdun karbi honghari youth association karbi honghari amai karbi honghari so arlo amaya tumpensi cherap chitodun lo News report Karbi Anglong News Channel. Program kapacun mata kacerap dun abangke ile tum atiripi pudam lo polote isalong abangke ile tum la Karbi honghari mat lo ron barim po ala so isi committee do alang li tum ben sepatir people lo la so lo got pu is pen west pen an kiwang abangke ile tum Karbi honghari youth ahin ben sepatir pidon lo la pen so arlo amai la pen Karbi honghari atiri piamai letum la song thom mai sapen sen letum pater pidon lo la pen letum form ka fela pen kedang lok hala dak photo soto pen ke was pi pen kedang lok la pen a file letum dak ham brand pen kedang lok hat difu an kapal dam office long an setamin letum se chopadok pon la pen la bang so asaya mu ke claim afan pura kumane concert hoi pen da pine sikai se hini pu hafan la ke to hormu ali la se letum methang kurusara tumhan chopalong piji puse letum la bang so bori pilo la pen kadok we phan se tame letum kachunung ridon kang tung kala lo letum Karbi honghari youth association la pen Karbi honghari so arlo mai la pen Karbi honghari ateri pi amai ahin pe letum kachuning ridon kang tung kala pulo homosti circuit lapu wesan la pen is anathu se tame la pulo se kachunung ridon kang tung ka arnam adan apa ke anutin se tame pu chitikang pen se mesenji ata alama ke arnama punching honing apo la se kadok we se tame la bang so check chilong pen ning kang sam pen si chipi pon po se kadok we panta tuning ridon la pen ning thedon la mo prang ke wang jilang mane pinap dek pen ku mane la son press meet hang pen ku mane ke la bang so check Keron pu pen tangka pharohini thom ba pharo pho endat pu mane ke kamatha parsik thek atum bang ke mane media phan hang pen lam the press meet hang dat la son ta thek setame la hok lo ni tum pini bang ke la bang so ke claim a farman pule bang ki pikang gali la ke isi honghari pulote is honghari joine se le tum kurusara manlong lo kurusara joine se honghari lo apola bang ke arnam amen pen pulote arnam asakhi labang so asakhi putai ne jongjong phana le athe ilitum ki wang jilang setame sona ki sungdo kokta thakla pen ke dam tang setame pusona ki sungdo Christian pen ko mane honghari ki wang de pusona long ke kumane ke kachirung cherek bojon ni jon thom ke that na la pusona long setame dam tang setame nilitum mithang akhi chirung pen setame litum pipa jerdon bomlo ase non ason setame suri kep kilong pen arnam adan pharo pho pikang de ke kupine ka luksona abi ke di athe akijoi thula pudam elona iltum ke ka sorsa mate ka churodun thune Christian ani matum halangodi methang ki claim ke dam chupadok rop atangka se bangke arnam adan phan hedi phan pharo pen phan ke ban an ki pi halatam ke ni ise example de 1L bang ne monthly law income lo pote halatam ke 10,000 an bang ka alang tum arnama men pen pi sitame ilitum non lang dam lo na suri ke akiyoi pen se kelong thulang yong se suri ke pen suri pharo pho pote kan phan pho aphanan ta ilitum pi onde pote di arnam sitame ilitum akang hon doi ma lalo labang so atangka ke sikasi hini ramadan tikang pusitame ilitum ke wang jilang akisung along ka chirap don ia phan lapen kumane arong ke itum ke karbidet puseta kaprek anim kerem tum dokok kumane arong ke Christian pen honghari ka chobhong de longle alam pen ba honghari pen Christian don joyama dagarong ke nang tum han ke nang chak thek puason da do
hala dakta case do se seta do lahai hu isi ka cherap don ijia pha de methang der akisung atum det ke methang charja bone la se methang rat pen cherap don iya phan la ke la se pine karjui do la pothe ar thame Himonto Biswa Sharma Chief Minister wanglo hala hong haria mai hot hala so ho chak tekang lo je karbi ala kurusar KKC tum hadak pe morna pindondo netum karki kichu phiju tum phan mane kurusar tum phan asap sobak nagrap nai po laso tengsi alangli Chief Minister bang chak tekang lo kurusar tum phan suri kep pi pulo lase hala so suri kep kurusar lo duhoi di lo uche pilo lahai atau fan pipo pulo la so check si wang lo la so check pini rona lo pini total ke bang paro hini ra plikebra bang hini hamle na homosti de lo bang ke so check si pini ke bang lo non ke long le po ton ta pute kang le non nang alis nang pitu noi ni thekan ke bori po nang pipo pulo nan Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu